Dostlar mümkündür benim bugün oyun oynuyorsun babam. Bye. Dostlar. Dostlar. Arkadaşlar record kullanıcısı da. Dostlar 26 katı yapıyor. Уже вот хadi. Вот. Bye.
Nima? Nima? Ana, men ko'p o'qitay berdi, уже. Necha kundan beri, borgandan beri. Ya, to'xtayapti. Keyin borishda men o'tirib töbesiymi deganda, töbesiymi dedi. Keyin o'tirib aytgan shun. Ana arqali indemay oldinga qaray ketaverdim, uyga qaray. Keyin bo'xtayda mantada. Ne deb to'xtayapti? Keyin mo'yni uzatdi, tamam etib. Keyin tejda men urib basatim kelmayapti. Keyin u men tejda, keyin onu ko'rsib jambas qildim-da. Yerga jotirdim. Kuresuvdi bilmaydi-oy. Betim shunchlar oldi. Menda jenganda endi bitib yerga jatgandan keyin betini jumib olganda. O niye qildi bilmaydi-oy prosta. Sen kureskende urur emizmi? Men aytvatim, o kuresuvdi tushunmaydi baldarga bir udarni urmaysizmi deb aytadim. Kuresni qara. Qotqandan keyin bitib, qiynaga basini ushlab qara. Qotqandan bitib, sarqisib, qayirib ushlab Jibirmay. Qiynalu kerak. Qiynalu kerak aslında. Ma'qulmi? Kelesi jol. Ular kuresni bilmaydigan bo'lsa. Keyin sen udarni qattiq urur emizmi? Biz qashadi qo'jilab. O bizim sınıfdagi apayga aytib bersin ne bo'ladi? O'zini ham qo'y. Buni samay qo'y, naq qo'y. O'zini ham qo'y. Aytamizda o'zi deydi-ku, sen deysizmi? O'zi. Ha? O'zi. Sen o'zi deysgan yoqsimay turib, bo'xtab yo'q. Yo'q, o o'zini ishdan ko'p bo'xtab tashladi ama Necha kundan beri biz bu. O'zi so'm ta'til. Sodan ne 3 ret bo'xtasa qo'ymasa ana uram degim. Ta'zim berdim. Sen kuchim ko'p qo'y, qo'rqmadingmi? Yo'q. Aşın kuresini bilmeydim. Çortda bitti şımşılab alatın kız. Shimshilab oldimmi? Nesiydi? Ya. Qay shimshiladi? Shimshilab oldimmi? Ya. Keyin qo'llarımda men de onu urdum. O'rnaga ketpese bo'ldi deb aytadim. Men keyin Ha? O'rnaga ketpese bo'ldi, ana balani urgan ekan-da bu betni. ko'gartirdi. Sen urdingmi? Ya. Qo'limdan urdim-da. Qalay urgan bo'lsa ko'rganda. Bu ne qo'y? Ketdi-da ko'p ishlaydi. Yo'q. Nega? Aziyos qolaydi. Ne olib ko'rdi? Yo'q, bo'y mening da как будто to 10 yaşında. Ne salmog'i gammi? Bilmiyorum. Tamam. O'z desgan toshdan o'z desdimi? Ya. O'z desgan bo'lsa olib. Bu xilda bo'xtab. Ta'zirim berdi, desgan bo'lsa. Desmasa indamayman. Sen bir o'ziyat bak. Ne deyapti? Yo'q, Mening yo'q. ha? 133 ret kaçırdı. Kim Moldeya degan balani mamasi yazdim. Chekimay dedim-da. Sen yozdingmi? Yo'q, men yozdim shuytib. Nimaga yozding? Ana balam urdim desa, men urdim, ana balam seni dedim-da. Keyin yig'ildi. O jazbadi, o jimsa ekan-da. Keyin zondatida ko'ringizda balangizni o'qitib aytdim-a dedim shuytib. Yo'q, men jimsaman, boshqa nima aytib kelmish yo'q. Men aytdim-da, turgan bir o'rni qolib ketadi-ku. Turgan beti qolib ketadi izi. Aytdim-da, ursa, biroq betini turma deb aytdim men boshqa. O'rni qolib ketadi, turgan ochib chiqdi deb aytdim-da. Men kidan do'ndirmoqchi betim deb solib yurdim. Ko'ngilga meni qo'y dedim, mana o'zi qolib ketadi, turmasin. Balangni tirnog'i o'sib ketgan dedim, bir qarab qo'yib qo'ydim men. Men kecha olib qo'ygan dedim tirnog'imni dedim. Biz qayta ko'ngilga yaxshi dedi. Nima ketadi? Tırnaydın çort kol. Crispy. Sen udarni boksdan unutib qoldim-da, udarni Tamam. Hey. Qayerdan kelding? Nima? Ha, yotganda urdingmi, turib urdingmi? Jatkanda. Qalay urding jatqanda?
Bitip bir tırnattı keyin bitip kon bittim de bitip. Olmuyor. Qara, sen kurashgan yerda kurashga bir ursangiz ular qochadimi? Qara, bir udar ursa. qara bersa ursa udarni qattiq ber. Udar urdi. Qara, Kız. urishgani? Ne boksga beru kerak ekanda bu. Oho, сөйтіп ұрдың ба, ұрмадың ба? Urmaganda, сөйтіп ursa qachon Қаласың ба? Жоқ. Ашин boks urmasam da болады еді, күресем де болады еді. Бірақ проход кірді, ұмытып кеттім да. Күресіп, жығып қалдың ба? Құлап қалдың ба? Күресіп? Жоқ. Жоқ, просто бетін жыламайтын еді да, басқаша құлатқанда. Бұл беті битіп кеп қалғанда өзінің приемын дұрыс қылмағанда. Жоқ, дұрыс қылдың ғой. Күресіп жеңіп қалдың ба еді? Жоқ, просто анау мен жамбас қылдым да, аяққа кіру битіп, аяққа битіп кіру есім келмепті да. Қандай құлаттың оны? Бүйтіп жамбасына битіп құлатқан. Қалай құлаттың? Жамбас. Қалай көрсетсең? Осылай ма? Жоқ, аяқтан битіп құлатса міне, битіп аяқтан кір қара. Аяқтан битіп құрып құлатып, не қыл да? Жамбасыз емес. Жамбас жақсы көресің ба сен? Ей, бағанағыдай оны не ұрмадың? Мен де айтқам, бір ұрсаң болды ғой қарыңды көрсең. Қара. Қара, ей. Қара дейін таста дейді оны. Битіп келген кезде оны бағана ұрғанда ұрмайсың ба қатты? Или ұруға қорқатсың ба? Апайым ұшып кетеді. Қайта оны көрмейді, көгермейді еш жері. Бетін Апай, айтасың да өзі дейсің де. Бәрі көгермесе де айтып береді ғой. Айта берсін, айтса айта берсін. Қара, беттен тұрма, қара, Қара, бері кел. Нерден ұр, нерден ұр. Ішіне. Сол қаша, нерден ұр. Бері кел. Нерден ұр. Жүрек бар да, бұл жерде. Любой ішіне, любой нерден ұр. Жүрек тоқтап қалады ғой. Қорқпадың ба еді? Жоқ. Қорқпадың ба? Сенен да ма? Қорқпай. Бойызын ашын. Шысамайды. Қырсамаса ұрсу. Жоқ, қара, бойызын болған месе ішіне ұрасың ғой, бетіне ұрмайсың. Қорқпалсаң қорқпадың да айт. Жоқ, қорқып қалмадым.